Na tej se pobeditelj je Dominik Varec od Švajcarja. Winner on a match C is Dominik Varic from Switzerland. Na tej C da izgleda Stefan Tom od Moldova sreču Patricio Hugo od Sjedinjenih Američkih štatov. Getting ready on a match C, Stefan Tonu from Moldova versus Patricio Hugo from America. Pobeditelj na